Tu ćemo malo mi svi da razgovaramo o pravoj prirodi stvari. Nažalost, nije onako kako smo pričali svi, ali kao i sa svim u životu, nježno i polako. Kad kažem da sam studiozno proučio materijal, na to i mislim studiozno. Prava priroda stvari, ne? Kako ju uopće možemo izraziti, bi bila ovako. Ja patim, ti patiš. I jebe na kraju šta engleske pati. Kad se desi nekaj, spontano bilo kao ovako, desile se, ne, to je život, nije ono, znaš, izmisli si. Teške stvari, da, znaš, sve košta, tu trebaš delati, niko ti onak, znaš, kak stvari stoje. Općenito ono kad ja, opće, ma prekrasno jebi ga ono, ne. I sine puno jebote. A dakle, ne ovo, nego taj kaj treba, to bom ja, ti boš mi rekao, to ćete mi, da. To je to, tak razmišljam. Uopće nepredvidivo kaj, ne? Da. Kužiš. Ali to je u redu, ne? Dakle, upoznali ste me na dnu. Mislim... Si išao kod psihijatra, a? Jesam. Ukrasti sve hoće. Radi sranja onima koji drugima rade sranja. A to je zanimljivo. Po pretpostavci, ako si loš čovjek, te zvilam i ne znam kaj je bilo to. Nije to krivo, znate, tako je priroda namijenila, ali ovo je glup. To zgleda sam ko nekakvi pakao i dole te vrag jebe. I oni s tim plaše narod, koji što, to kurac. A ti idioti imaju para. Kad nemaš novci, onda te strah je uopće ići protiv ovih koji imaju novci. Nijedan mi v goste nije došao. Pa ne mre ti dojiti u goste kad ti moraš srat. A kaj pri nami? Kaj bi delali pri nami? Mene te stvari beskreno nasmijavaju. Ja sam takve naravi da mi jednostavno kad imam nešto što mi recimo još i ne treba tu kraj mene, a tom čovjeku treba i on prolazi kraj mene, a ja znam da mu treba. Pa šta ću ja sad njega očekivati da me pita, ne? Znaš, uzmeš i daš. Daš mu to što mu treba, ne? I onda je on samo dobio pomoć koja mu je trebala za sve i onako što je napravio sam. Koliko mogu, trudim se da ga što manje oštetim sa sobom. Egoistično sam, govno ko svako drugo, pa imam svoje želje, volje tako u danu. Nek radi u miru i nek nađe, nek probava, nije bitno. Nije pizdo materino. Pa da. Treba kažnjavati one koji rade sranja. I takav kakav je okej. Ti si to kaj jesi, znači da imaš pravi ritam kad nekaj želiš raditi kaj, a da ti cijeli ovaj svijet nameće od djetinjstva šta i kako bi se trebao ponašati u datom kontekstu i na dato to i time sakrije tvoju pravu prirodu koja se nekad osjeća, ne znam, bilo kak i ne mre se osjećati, ne znam kako. Kak se osjećaš u trenutku, tak ti je. I to si ne možeš promijeniti. Ali znate, mi danas, ajte vi, i evo probate. Osjećaš se kak se osjećaš, to ti je to kaj ja mogu. Ne mogu niš drugo nek se osjećat kak se osjećam. Ako je iko nekaj našel drugo, da vam ostavim, nek dođu, nek meni pomognu. Jer smijeh liječi, a za gnojanje je lijek. Dobro. Ali znaš, ako sam ja dobro razumio materiju, malo potrpiš tu patnju, pa ti onda nadojde neke lepo. Gledam ja to svuda. Pa mi sad imamo produkciju kako treba. A Gorjani? Gorjani. Pusti ljudima da sami misle kaj je to. Trebate podržavati. Pa super su. Živjela Gorjanska TV. Do konca.